Miss Prince! Hello! Today, I'm gonna cook for you guys binagoongan. Ang binagoongan ay pwede sa pork, pwede rin sa beef. And, ang gusto namin lagi, yung may buto. Kasi mas malasa. So, kung gusto niyo ng pork, pwede yung pork na may buto. Or, beef na may buto rin. Which, yung caldereta cut, tsaka spare ribs. Yun yung ginamit ko ngayon. Jalapenos. Okay, make it two. Garlic with the balat para mas masarap, mas malasa. More black pepper. Actually, naglagay na ako ng black pepper kanina, pero lagyan pa natin. Yes, peppery. Ayan, papakuluan natin ang meat. Hindi ka ako nakapag-grocery ng kamatis. Alam ko, pero mas masarap talaga yan may kamatis. So, if may kamatis kayo dyan, lagyan nyo ng kamatis. And kung may gulay kayo, masarap din. Lagyan nyo ng okra or talong. Depende sa inyo. Or pwede rin both. But today, this is the kulang-kulang ingredients day. But you want to still shoot the video. Well, anyway, while waiting for the food, kailangan natin pakuluan yung meat for 2 hours. I know, 2 hours. Bago ilagay ang bagoong. Kasi gusto ko talaga na sobrang lambot ng baka. Lalo na pag baka sobrang tigas, di ba? We need time for that. So while waiting, let's go Facebook Live. Hi, Justin Benji Letrero. And, uy, sa Auntie Josephine. Hello. Hello to Sandy Camacho and Carl Angeles. Hello, I'm live. Hello, Sandy Camacho. Can you hear me? I can't hear you. Sana marinig ko rin kayo, no? Okay. So, today, I am live. Ayan. If you can see the camera. Hello, Perias Justin and Razel Lagrama and Annalyn Iligan de Quito. And shout out to Caminero Randy watching from Japan. And Ren Cuevas Sevilla. Hello. Do you have any questions that I cannot answer? That I can answer the sama na eh. Hello, J. Margaret Balaba. Alhambra. Thank you very much. Hello, Lasheng Sialmo Zulita. And hello, lovely Hazel Hattori. Hello, Yuri Gonzalez and Roslyn Pyramid. Hello, RG Yap Majadukon. And Caminero Randy again. Hello. Hello, Michael. Shout out to Shal Indong Pasqua and Joyce Tuver. Hello, Ira de los Reyes and Joanna Daro Basilio. And hello, Charity Diaz. Hello. Hello. Tutorial. Nag-shoot ako kanina. Kaya ako naka-makeup. So, hello to Lorian. Lorian Cabagwe. Hello. And Annalyn Iligan de Quito. And Jessamay Luceno. Eugene Choi. Hello. Masyado pa siyang tigas ba eh. Kailangan maglambot. Hello, Mary Joy Sano Cordova from Saudi. And Resi Joy Redoble. Shout out from Malaysia. Truly Asia. Ziel Contreras Comon. Josen Devi Lorena. Lizelle G. Palms. Jam Conchada. Hello. Hello from Korea. Lulin po. Malambot na ang baka, guys, kaya tanggalin natin yung water. Ang favorite kong bagoong is Barrio Fiesta. And today, I'm gonna use it. Ang binagoongan, change ang lasa talaga. Depende sa brand ng gagamitin mo. So, I like, personally, this brand. So, wala akong salt na nilagay kanina kasi ito yung pampaalat.
So, antayin mo na lang mawala yung tubig. Lagyan ng konting sugar para lumapot. At konting vinegar para mabawasan ng alat. Now, let's wait! Siyempre, gusto mo ng bagoong rice. Joke. Na masarap. Sarap. Tanggal agad. I hope nagustuhan niyo yung recipe ko. Super simple lang. Try niyo sa bahay niyo if magustuhan niyo. Please don't forget to like my Facebook page. Follow me on my Instagram and salamat kayo! Hey, Juan Carlos Navarro and Joanne Santos Torres. Saan po si Kaloy? Lovell Nemenyo. Si Kaloy ay nasa Batangas. Nasa Batangas siya ngayon. May shoot siya ngayon for a movie. Hello, Yuri Gonzalez. I'm going to have a meet and greet sa Cebu. I will announce the details pag makuha ko na yung full details. So, hindi ko pa siya na-post. No, ang paborito ni mo na pagkaon. Naku, wala akong paborito na pagkaon dahil marami akong paborito. Mahirap magpili. Diba? Kasi minsan sumusinigang, minsan gusto mo ng kare-kare, minsan gusto mo spaghetti. Diba? So, mahirap magkaroon ng favorite. Hello to Janice Asok Neri Medina. Shout out sa Qatar. Hello! And Rosie Ann Barcenas Barcelona. Oh, salamat kaayo. Maayong gabi sa imuha, Aileen Tapot de la Concepcion. Okay, Bem Aids Mediarez Lopez. Hi. Hello. Joanna Daro Basilio. Hi, Laika Gonzalez. Salamat kaayo. Enjoy Puno. And Jen Padon. Nay Sarang. Bilab Alano. Hi Aluna Amor Geroche. Hello sa'yo. From Ronaldine Kiwas from Lebanon. Hello. Shane. Salamat. Thaddeus. Hello. Kit Alex. Pa-shoutout ng mga baby loves ko. Kit and Alexa. Hello. Nakita ko sila dito sa Baguio. Oo, nag-shoot sila dyan sa Baguio. Kasi tinakas na lang si Tessa. Halot. Joke lang. Joyce Guevara, Simbadron. Hello, Inday. Hope ka muna magkadayo ni Joem. Salamat kayo. MC Amil. Jenny Josen De Leon. Caps Lock para intense. Hello, shout out. Hi, Laika Gonzalez. Salamat kaayo. Enjoy Puno. And Jen Padon. Nay Sarang. Bilab Alano. Hi, Aluna Amor Geroche. Hello sa'yo. From Ronaldine Kiwas from Lebanon. Hello. Shane. Salamat. Thaddeus. Hello. Kit Alex. Pa-shoutout ng mga baby loves ko. Kit and Alexa. Hello. Nakita ko sila dito sa Baguio. Oo, nag-shoot sila dyan sa Baguio. Suzette Pano Labor. Hello, makulit from Bicol. Gandang gabi. Bernadette Acton, always watching you, Inday. Alma Amante. Hello, say hello to the video camera. Dayaw Robles from Taiwan. Kat Leongson. Tin, hello. Amil. Jenny Josen De Leon. Caps Lock para intense. Hello, shout out. Pearl Kapara sa na mahina ako sa mga flags na yan. Anong flag yan? Oh my gosh. Maljat Ituriaga Obligasyon. Hello! Love ka ay magtanaw sa inyo kay cute man food, magbisaya lagi.
Oy, salamat kaayo. Lilith go, makarelate ko sa imong Tagalog accent, Miss Prin. Power kaayo ang Bisaya. Oy. Aprilin dapat. Hi Inday, parehas ta Bisaya pa shout out from ay alam ko yan from Japan. Aprilin dapat. Japan yung flag na yan, no? Tama? Yung kanina hindi ko alam yung flag. Oh my gosh. Nikong Filomena, hello. Gaia Vicencio Salvio, hello from Taiwan. Hi Dijin Gonzalez. Hi Naturang Sweet Sweet. Doyi Bitpro, watching from Alaska. Carla Dairit Jimenez sa Tagalubao, Pampanga.